Harapena na sima sakani konom sakswa yan follow till target channel na dauna sima nakira ang nagata matninga follow till target channel ko harapena mo. Harapena na simang date ko na metakim na nirang boyan 21/5/2026 ongi nga hamo. Daw di harapena na simang yan previous result mo je ko na kanode 20 date ni previous result rang ko sur nyen ba rangen aro tharak ki video ko Hariangen penamo. Da dian first round ni kita nien rangen arian second round ni kita ba nien angen penang ne. Da first round baita number ko khalahar penang 81 ko khalahar second round dian 62 ko khalahar penang mo. Da der penang ana simangna yan house aro ya ending ni line no my house my ending hona tachim yano 2 house 1 ending 0 house yano 2 ending hona tar penang mo. Daw de ending de yan nasiman na kata manar penang first round aro second round namen success unga khon na kata na ha ending line no ya namme take agan ngechem order penang ya 1 mo 1 touch ka ha f alo ya 81 ya 2 ending second round no touch ka ha yan 62 ungar pengrang mo nasimang na kata na jerang nasimang house aro ending donge nasimang khalchap kenchem order nasimang result ko maningen penang de bana simna sure ongyanga guti kho natna kata manjajok maina ani target to nasimang na jekon onata chum bano miss ong har penang mo house ko manode ya ending miss ongya ba ending ko manska gode house miss ongyar penang mo exchange oing jok me hoda kugen andike manar pengs penang simana metakemna live proof niang bo jeran membership ango join ka ai donginga chum yarang ni gaman simana ni sokangen penang mo daude thaina simar penang ni rangbo yan only membership ni ongamo membership ni mangmang mo yan labor wano join khaga parang na angaya 20 date 5/2026 to maikona thajok yan single house ending ara yan 2 ko na thai har penang mo nampre te na thai hada de 2 ara yan s alore ba thai jok mo namen yan 62 re ba thai jok single house ending o yan labor 1 no join khaga parang daily success ongya ndiba yan s alo sa success ongrong battingar penang mo ndiba success ongya miss dongjaya ne never miss ongya mo dauro dena simana live proof ani sokang rongya single house ending yan 2 khona thaya daba s alo yan 2 ending khala second round no 62 100% successful yes single house ending join khaga parang namo or ni jamano den asimang nirang thaibor pen nyamur penang ya labor 2 o jerangan join ka achim bisongna bangana medakena ta niba ya labor 2 o de it kuti dongar penang ne it kuti dongane labor 2 o de damba wano de khomia baita 599 rupees mangmangsan nangaya jeran yano join khaga parang dongen chemode join khana tamat gen nasimang nyamur penang hit kuti 64 61 17 aro 14 onata chemo nikamna penang dauden asiman naktam na yan direct kuti 12 02 62 22 na chokmo daud yano double 2 yan 62 yan s alomo 100% successful labor 2 ni membership rang ba mo tade jol penang asimang nirangbo scroll down ka ai mangna singde nyanggen level 3 ni member ang ko ban yang ska ganok mo dauden asiman kang thenak tamat gen nibor penang yan level 3 ni membership unga yan member na mangma ngo pamo na simang live proof ni so khater pene hit number 0 to 12 aro 64 ko na daude yan direct ko 62 ko na ha 64 17 una bamo daude yan 62 s alo namen level 3 ba success unga ha more penang na simang nagata mana jekon agano der penang na simang na anga yano chone zoom ka ko raunat ken mo level 1 level 2 gumko na simana ni sokanga ha aro nanga hammo yako niat ken chemo de yan or level lan success or pene all level success or pene na simang nyang na kata mana ba mo
tauder perang WhatsApp group po join kha ga parang ni ko bang zoom up kha gen mo yan WhatsApp group ni member am wa daude ya today mo ya today na simang na ga ta mani perang ya da al ni mo today mo aru date ko ban yang bo 25/2026 ong ya ba mo dauder perang ni rang bo anga bisong na maikona tachem yan time gamo ko ban ni sokang er perang ne namme da kinir bo ya single house ending ya 2 ko option kono na hit number lo 62 12 ar 02 64 17 aro 62 kono onthai 62 dabar onar peng mo na simrik nakta mangen yano 62 dunga aro ino 62 dunga daud ya f alo khalja ha andiba medaka hanar peng yan s alo 100% successful onga ha ner peng na simang time kon yang bo mai bajio nachem mo yano timera yan 10:55 AM mo bisong na de membership rang na de na chok perang nam me rakini bune chikhang bajini mini sotbonga bunga bajio na tane dao de ya de first rano de ekdom miss onga ha mo miss onga ha person fr miss ndiba unoni zaman jol bisong na angau na thaijok perang nam me rakini rangbo mo first run de khala ha yan first run khalani somai de 4.15 minito khalamo first round daude unoni jol perana simang nirangbo anga yano s arna jol calculation khagate ke mani ya s arna mo na simang nakta mani perang 26:62 ko ona thaya hane tar dake 4 baji minute khogrkeni pm mone yano number second number na namme dake chance ongen a onata 4 baji minute khogrkeni pm mo yano onachok daude second ano ya 62 khalbe bejok unigman daude first pajini minute chigini de number mana hani gmano second ano yano sr 62 100% successful bisongna aga nacholai jok pe amo de sakasina big congratulation bangda somai rang bare khalang jok perang by the way na simung ba chakchkin yangai bojok anga thalle aga na te unusam matam rang de live proof masia ba mo daude jol house aro ending ko nien bar angen house line ni gitanga my house ko mana hayano 6 house aro yan 8 house ko mana har perang ending line odian save ya 5 ending aro yan 7 ending ko mana hamo to den asmang na jol aine ko exchange khayo na tangai gnok mo tarake somai rang na ken mo 67 aro ni jamano de 65 mo 87 uni zaman de yan 68 yan crossing line onga har peng na crossing line oni important guti ko na siman na taha 4 guti na simang khalang nakta mangen fr and s alomo uni mur pena simai ko screenshot kamna no to kate rakhi bojok ne 67 65 87 68 yan important guti ongyar perang mo yan 21 date na yakon yani jamana jol na simang hit guti rang ko nien bar as khabo jeran ma sirksa tal rakini thaye bojok perang mo dadi hit guti de ongen perang yano na simang nirak po 98 aro 98 73 ni jamana ongengar perang yano 72 dadir perang simna hit guti ko nira thai boha yanwa jeran khalen chim yakho first round aro yan second round khalang na gata man gen perang mo uni mana simai ko screenshot kamna no to kate rakhibo jeta ko na sima altu bimna nira nakta man gen perang mo dadir perang na simang normal number ko nien bar angbo WhatsApp group po jeran join khanaska join khanakta mangen perang second round na khali 2 guti mangmang khosan oni ane guti ge geni mangmang khosan oni WhatsApp group po SR na ne SR na first round ode agani ar perang guti ge dok tongane first round ode 6 guti aro second round ode 2 guti oni ne jeran membership join khaeng acham nasimang join khanaska bre join khabo mo jol ni rangbor perang normal guti rangko aching bangnge somai rangko rajana nasimana tharake onang na man gen mo 64 61 84 35 oh sorry yano 40 aro
40 ni zamano de ongya ra pena yan 50 mo dauder pena simla 6 kuti khura bainga ande kemana pena simya ko khalana gata man gan yan first round aro yan second round ni biapo yan ni guti rang de bari ra important ongen haini ra por peng rang mo important guti de ongai gen 61 aro 84 oni zamano de bade guti ongskang sim yano 35 important win kinga dibana simna target tong nakab de khalbor pena ba nak tadana simang donang taman aigen jirang khalaichim first round aro second round no khalang na gata mangen yakon asima screenshot kamna noto khatte rakhibor pena je takodana simang altu bimna nira na gata mangen pena mo ter perang na simna jekhon anga unatna nanga unataha na simang jirang ani video khoniachim video khonamne kenchim ode like ang pabor pengrang mo nisung ba sakan dinan yang ni video bonani mathel bijok nameda kan khalang sumo sakan dinan best of luck